Sanibonani bochomi, sanibonana sambe nisofuna outfit emshadweni guys. Okay, namhlanje izi2 zaka December ne. Yeah, ngisemall ngelegit. Azake ngithola chance ukuthi ngishuthe mangithatha impahla nani but yeah, outfit ngiphume nayo guys and wow. Ngeva sengilambile ne. Ngathi chicken licking ukuphi. Ngathenga i-wrap. Yeah, i-wrap snack. Be 50 something guys, hamba ne Kenley Coke. Ngi-enjoy last guys bekumnandi and bengilambile vele and ngikhathele ngathi you know what, before ngiqhubeka ngiyaphambili awuthi ngizithi zaza masinyana and ngadla ngabe right guys, ngaqhubeka ngihamba endlini ngobani ngo10 ekseni ngabuya ngo4 ntambama. Mara niyazi na ukuthi wonke umuntu unemali, ngeke ngiphelile, wonke umuntu ufuna ukwenza izinto but yeah sekubekezelelana guys. Azake ngisa waste isikhathi mina ngaphosela phasi kwempumulo washamandebela. Alright guys, thank you for watching. Ngiyanithanda. Yeah, the snack yo 100%.